ko ɗum woni yurmede ko justice. Sa yurmama waɗɗo ko boni aray a yurmaka wonɗo victime o. Yurmede ko fuɗɗori premier pas yurmeteɗo ko goɗɗo etotoɗo finu yo justice ñiiɓo. Andi portoɓe wolay fi ko ɓenta compassion ene wodi kadi ko ɓenta empathie. ɗiɗi no serti. Compassion ko no ɓe janni en ko no woni sa bentama sen ka ñaamo jonnu ka nano ɓe bento. Mais compassion ko kun genre de yurmede hum waɗo hum muññoɗa bonɗo. Yani goɗɗo waɗa ɗo ko boni to inde no ɗandi o mara hakkil no ndare mo mari souci ko ɗum o waɗir ɗum ndare no ɗandi o perdi ɗum ɗa o perdi ɗo ma ɗum maw makko feƴƴino neɓal ɗo ko ɗum waɗi so tawi imo marɗi comportement ji no hakkil makko joɗaki. Andi koye argument o addete koye fi dagingol ko boni on faami ko ɗo woni premier probléme neɗɗo ko ɗum ɓenta compassion ko premier ennemi neɗɗo tan socialement parlant. Hay sa heɓi noon compassion envers ma an tigui ko probléme par ce que buse men no soñjen enen kadi a heɓay ɗo a wonay ɗo ko boni mais hakkille ma an tigui dagina ko boni kon hakkille ma au lieu ya ñaguito an tigui clairement. C'est à dire que ko wonte compassion ko piihoy wallowoy waɗowo ha neɗɗo dagina ko boni. Oui goɗɗo waɗa ko boni mais au lieu ya applique mo justice on innano himo mari circonstance ɓenta atténuante ko ɗum waɗi so tawi bandijo yaha ka laamu o yalta par ce que ko koye argument o ɗon ɓe utilisata. Ko on woni justice Allah on ko œil pour œil dent pour dent. Si tawi no ɗum ɗon applique ano ka anna ɗo bonki ko boni ko ɓettanoko ko ɗon haɗay non. Mais ko min compassion da watta so tawi ko boni kon no ɓeydade. Mais yimɓe bus kadi watta justice par ce que ɓe huuli. C'est à dire que ɓe huuli conséquence ji ɗin nani goɗɗo waɗa ɗo ko boni aɗa andi ko waɗi ko boni mais ɓeyta suusalimo affrontude inna hino ko waɗɗa ko boni an tigui hakkille ma kin programme a yaltinane argument fino daguinira on comportement ma bonɗo. C'est à dire ko mbonewol nane kon quoi justifia comportement ma on kulol ma ngol an tigui justifia ngol a ɗoftike kulol ma ngol justifia ngol. Oui joni noon à part de ɗon inna joni a yaafike oya no a yaafike moni kala yaafotoɗo yottaki yaafuya ko ɓawde yettiɗa kala yaafotoɗo o yottaki ko ɓe woni naafiqiɓe par ce que haray o ufi yottare nde wano yottande nde o wuufi énergie o ley makko hara mo ngemude ley ko ɗum woni hypocrite jo. Kono no aljanna yarete ko haɓugol gañum mum on ha ñande gañum mum on muli plus moins hiɗa mari ayɓe plus hiɗa ya aljanna par ce que ay gañuma ko hon ɗum contrôle o ma empêché fontagol ufe o ɓoɓe c'est à dire que bloqué quoi wa prison o waɗe enfer jandi enfermé ko ɗo woni gañoma on. Joni noon aljanna ko ya haɓu on plus on no mulude plus hiɗa fontade. Kono andi enen ko soñjen hande enen hiɗen haɓɓiti en heɓay solution no wurirden enen e bomɓe ɓen e ko boni kon kadi en paix ko ɗo soñjiɗen. C'est à dire que en fimay en yaray haɓɓitoɗen en trouva solution no continuer en fimugol continuer yarugol hara on est là. De la même manière hara bandijo no huɗɗa wan ɗo ni warnane kamen sa yaye waɗoɓe simbo arɗa andi ɓeɗo ɓe waɗa sadakaji yimɓe ɓe dekkay yimɓe ɓe yahay ka berɗe ɓe irta yimɓe ɓe waɗa sadakaji andi ɓe moƴƴa kono haɗa ɗaɓɓude ɗon no alotoɗa ha wuuri ton en paix alors que c'est impossible. A wata wuurude makko domojo par exemple ƴakkoru wawɗo ñamde ɓiɓɓe ma a wata wuurude en paix il faut que haɓoyamo ha goɗɗo e mum foola kono noon Allah fodi o indi gonga ono ɓuuri marde doole e dife nande mais il faut que
suusa haɓiroygol so haɓoygol ko boni kon enen ɗo noon ko ɗo woni en alay haɓude hay woni personnellement en alay haɓude ça veut dire que ene haɓɓiti en heɓa solution no wuuriren avec bonkiji ɗin fof arani kadi wano minne ɗo ni aɗa yaray drogue to wimayi machin arɗe naɓiti ɗum ɗon fof kadi kono ara ça va en paix si tawi ka anna ɗo ɓe waɗi œil pour œil dent pour dent wano Allah wolirno jam waɗay directement ouais ko jonata dole bonɓe ɓen wonde ɓe waɗa bonki wano goɗɗo fena ni ande toujours ko seeɗa ko to sukun ni on ɗin fuɗɗorta o fena wujja pihon to sukun ni si tawi ɗum no feƴƴi o waɗa kadi ko woni plus grave non kono si tawi no goɗɗo waɗi ko boni o ñawete ɗon o connite ɗon direct yimɓe ɓen ko boni ko mayeno en fait so yimɓe wano ko anda ɗo fen ɗo ko parce que ko boni kono tiiɗi ko parce que sa nanngama ɓe ndede yahi ka justice ina yo a yetto andi wono ɓawɗo seeɗa hari hay wujjugol wujjatake fayda ko moƴƴi kam min par ce que si ɓe nanngima ɓe sundete ma ɓe warde kono joni ɓe wujje par ce que ka justice ɓe naɓayma si ɓe naɓima ka justice o ko honɗum ko golle mum en réalité koye addane avocat on trouve une circonstance atténuante on essaye daggingol bonkiki wonɗa e munki o faabi ko ɗum justice ji ɗi ko fi bonkiki bonɓe ɓen wontani edi wonɓe victime ɓen ɓe ndaari donc ko ɗum waɗi so tawi bonɓe ɓen no ɗuuɗude normalement justice ko yottagol ko œil pour œil dent pour dent ko ɗon justice Allah on mais on justice Allah ko enen applicatam c'est à dire ko enen wattamo en pratique na ko futtirta ni tun si tawi ko wonande ndiyanɗa wonande leɗɗe wonande hendu ɗum ɗon kadi no woodi loi ji naturel physique no waɗirta mais wonande enen yimɓe ɓen ko ɓe enen tigi appliqué laamiɓe anna on ko inkeeri ɓe fonctionnata sa wari ɗo hande américain jo goto ɓe mulay ngal molngal kono ɗin keeri kamɓe ɓe jogitiiɗi ɓe wuuri ɗin keeri kono ɓe faalaka luttuɓe ɓen en fait ɓe encourage ray luttuɓe ɓen jokku ɗin keeri noon